او جا دوی بونه دا و دوی مراسیما مازنا دیروکی دا که هین بونه شاهده وی هنرمنده که کرد هبو ستران گوتن او جی هنرمنده مازنه کرد شوان پرور جه پاریس دگلمنه ده حضور جناب سروک مسعود بارزانی و دوی بونه مازن دا هوا ستران گوتن سترانا وهاتن پیشمرگه ما شالو شپک البجنوان هجای شوان تو بخیرات یا کردستان 24 کی بوده او ستران هل بجارتن کی گوته تا سترانا بجا بتایبتی سترانا وهاتن پیشمرگه ما شالو شپک البجنوان جناب سروک گلک پیدل خوش بو پشترا چپلا لیدان بله جانی گوا خدمتک برفره و جواتی ولاتی و ملتی ببه و هنک بجام فدایی و فیدکار و وفاکار خدمت بو ملت خو آخا خو بکه اوانا قیمت دگرن رومتک بلن چه دکن لسر یه دنیای جملت خوره پیشمرگه ما و زحمتا دیتی و خدمتا کریه و خباتا کریه پیشمرگه ما ناوه پیشمرگه بو ما هلبت رومتک بو ما قیمتک هیزک قوتک بو تبایا ملت کرد وکه جناب یک مسعود کی سمبولک بو هیزا پیشمرگه و دستپیک ده جبابو کالی خودوی خدمت بو ملت کرد کن هلبته ام قد نکانن ناوی و دنگی وی و خدمتا وی جیا پیشمرگه بنالی کی جناب که مسعود جی بخو سمبولک میناکه که لگل هیزا پیشمرگه و پیشمرگه بونه بروی هاوی جی ام سپاس دکن جه حکومت فرانسا جه شارداریا وی که قیمتک مزندان انسان هنه بلکه جو کردا بهتر خدمتا کردا دکن فرانسا کد سایکس پیکو جناف درخه بلکه وی نها یه وقت مادام میتراند یه وقت برنارد کوشنر یه وقت فرانسوا میتراند حتی پرزیدنت وان یه وقت فردریک تیسو یه وقت این گله کس هنه که براستی بوی ملت کرد دلی وان داوی حس کرنا وان هی دوی ملت کرد وقت هر ملت کی بکی هی مافی خو حقی خو برویجی ام جی وقت کرد به هنر خو به هر رنگین خدمت خود بیجن لقلب خواته بن باشه هجای شوان هستین هوا چبون وکی هنرمنده که مزن کردان کو دسردما شورش دا بدهان گنجین کرد جبردنگ و سترانین هوا هستین هوای نشتیمان پروری چکدای مل خوش بو آخا ولات شارکریا و قربانی دانه گلک که جبر کاسیتین هوا هاتین زیندان کرن گلک کس هاتین اشکنجه دان جبلی وی که کجه سرفرازیه یا گلک گنجین کرد بسترانین هوا مورال بو چه بو چونه چیا برگری جه آخا ولات جه شرف و کرامتا کردستانیان کرد نوکه تو جنابتا چویا ده حضور جناب سروک بارزانی دا لپارکه که لپاریس ستران بو پیشمرگی دی بیجیتن حسکم هسته هوا بزانم سردم شوراشت ستران بو چد گوتن و افروکه دا بو چه گوت بله جانه لپنجه سالی جیانا من هنری و خبات و خدمتی از گلک تشتا راست هاتم گلک جاری سرپیهاتی و ساتید هم بری من دایک نو کردا جار هیل جه کی تدی هات گوت ولی کره من تو گداری کرم برن بله هجای شوان شو اکر کتو بگیریه برن كريم برن بدار خستن كريم كشتن انا قلت بيجي والله كريم تقداري كر برن زندان كرن انا قلت بيجي ما سرانيته خاصتي ده تخص بني اردي كوا حكومه دهات يعني نحق ياك بزملتي كرد بويه اج خدا فرده خوازاد ناسم اف ندي نا ايمان نه اول نه فلان همو بونه مانیپولاسیون همو بونه یعنی مبالغه قدر و قیمت انسانیتی تونه باوان هر چه کسی هاتی به دنیای
برنگ خو هوای خو گرگ بی سر اردا خو آقا خو تم دیوژی وک بارزانی نمر گوتی یا کردستان یا نمان اوه گرینگ تر سر هر تشتی ملت نه خدانه آقا خو به نابتشتک وانده ده بتیک دیچه هجای شوان بچه کده برای دنیای چوی قدیایه ها دبرویجی از بزانکی متاسفه خدمت کریاس اجی کرکی کردم زمان خدا خافم لوری کادای خود بیستیه دنگ ملت خود بیستیه ایشا ملت خود دیتیه روشا ملت خود مناس کریه چرنگیه جواتا خود کانم باش تحلیل بکم روشاویش بروی کجی خدمت بیویسته مجی تنبورا خورا کری به هوا کی از نابجم از مزنم نا مچکر چه دکم چه بکم اوه زور گرینگه جیان وک پیواجو که بو انسانا بو مروبا مروب نزا کنگی مروب بمره جیان گوهرتنه که خوزا بهش و عاقله زاره چه دکه ام جو پارچا کلیش به خوزای خوزا مجی کردستان همی ام قدر قیمت ویزار باش هجای شوان جستران انتین هری دیار کد دلی هر کرده کی دانه و هاتن پیش مرگه ما و کینه ام هو کینه ام اگر از وکی کچه کرده که هنرمنده که مازن کرد بپرسم شوان پرور آیا خوشترین ستراناته کی جانه جبویته استرانه من هبول لوری که منن ده هر یکی ده چیروکک هیه سرپیهاتیک هیه يعني ده هر یکی ده رنگک هیه بو محمو بقيمتن هلبت لهر جهگی لگوری شرط ویری مروف استراد بیجه قوات شونا بجواتك زيتر هي جانو كلا جانو اوهب تو كينام دبيجو تو پیشبرگه دبيجو تو قوات بيريسان راحتو تشته كلاسيك تو دبيجه غزالي دبيجه سبرامني زوزانا برفيلي كر دبيجه كريبي تو دبيجه لاوك تو دبيجه درويش عدو دبيجه مموزين دبيجه يعني كردستان تجه هنره هر واري هر رنگی ده هایا مش هنری ما هی طابتی اج کلاسیکا کردیجی گلگی حزدکم باوی من دور بری ما خلکی ما همون مقامات کردی دخوین کرده حجازی بخوین چارگاه و سیگاه و اشتره بیشم بیات و کارجر و هر رنگ مقام لکردستانی هنوز بری ام بوانا مزن بون بوانا رابون کلتورا کردی کلتورا کبنار شنوار جهواره کلتورا که گلک دولمنده بلم کردا خود ناسیه کردا خود ناس ناکن تسیر عرب آدم تسیر ترکا تسیر فارسا و فلان بیوانا فارس بخوش کردا چی بونه لی فارس ایرود ویجه تاریخ کشیامه ام نتنا نافان مجاران هجای باشتر تنی ام نتنا نافان مجاران شکرم يعني مثلا انا از دخوازم او دیمن افریقا مدیتن او دیمن افریقا مدیتن دلی هر کردکی پیخوز براستی مثلا گاوات استران گوتن جناب سرو مسعود بارزانی پر پی کیف خوش بود پشت راجی تا و جناب سرو باوشه که گرم کر باوشه که دوستانی بو باوشه که تجي هستين نشتيمان حيواني ام جاب حزدك شعورته تشبو ام جاب حزدك جنابي كيك مسؤول جاب حزدك قال لك ما لا يا خلك ياخو حزدك هنا ياخو حزدك جملتي ياخو حزدك كيك مسؤول شواري ياخو حزدك امجي سروك ياخو حزدك قال لك خدمتها كي مسؤول تربوي تي حاجتي صالح مادی ساحه سرکتنا چاوته هجای شوان تا دو جارا گریا ایرو بمن را جاره که گاوا من بحث جناب سروک کر هی سرکتنا چاوته جاره که جی گاوا من بحث استرانین هوا کرد دما شورا شدا دیسا تو گریایی چما يعني دما بارزاني نمر شو سوفيتي اوي اكي مسعود 12 ساله بابي خدي او دايكا حمايل دسي خلكي دبون زندانه دبون انا زحمت بون وين مال باطيجي شد بلا بخدمتك مزنكري وزحمتي مزن ديتنا انا دابتي كيك مسؤولي صار برباقش گاوا هنرمنده که وقتا باوشه که بجناب سروک مسعود بارزانی بکتن و همی تمنی گنجیت یا خو همی هیزا خو
بو خاطر كرد وكردستان ترخان كريا ممكن چه شعورك هبيت كرد كي مسعود قداري بكن وبرجع حزب بكن كي مسعود ملتي خو حمو حزدك نتني كردي باشور حبو كردا قالك حزدك كردستان بو بي كردستان زانه بروي كيجي كردستان خو بدن هف نزاوي حزكرني باش بيك بينن بربي هرن اشتيانه بن لابدن هر بو تشتي بكفالات زانه بروي كيجي خلق بان مدك فرانسيز يدي امجي كانبه برنگی سوسیال نزیوان ببین که کم ملت کرد ملت کی کلتیویته ملت کی زانه ملت کی خودی برهم ملت کی خودی دیرو که فرانسیز نبل حق بتشی دکن لی ام زان بوان را باش بده بسین و باشتر چه بکن اوه گرین کن زانه بلوی هاویجی yani jifirwaji hatta haji ne derenge jifirwa gerek evtekiliyana baştır çebregen dünyaya nikanı vatekiliyana baş bakın tekiliye diplomatik taybeti siyasi kültürü her rengi az hamu dünyaya geriyam çukurdak vakit dünyaya ne geriyayı az geriyam tüm konserdan usa bir milletire geriyam gamgin bu mu Kenya mı keyf hoşi keziyanam per başı zan zede Kurde her geriyayı dünyayızım zane mukhasi Kurd verin serhev ev serhev hatin tişeki zor girin gibi taybeti mesela cana ez dixwazim li servê pirsê rawastim hêjayê şivan te tiştekî yanî bîra min mesela hevgirtina Kurdan bi taybetî ji bo hemû qonaxan û vê qonaxê jî giring dihêse dîtin Cenab-ı Hewa li kêleka Cenab-ı Serok Mesûd Barzanî bû gava hûn çûne Ameda Bakurê Kurdistanê wê çaxê Serokkomarê Nûkeyê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan Serokwezîr bû we ji bo pêvajoya aştî û çareseriyê ve teve destê xwe bilind kir yekem car bû ku tu dîsa vegeriya Amedê heta roja Evrûkê jî tu dîsa strana ji bo yekgirtina Kurdan dibêjî tu dîsa banga yekgirtina Kurdan dikî dixwazim hestên cudayên vê mijarê weke Kurdekî Bakurê Kurdistanê stran gotine û berê bi dehan gencan daye çiya ji bo Kurdistanê xebatê bikin bizanim yani zane yani millet bûn xudan berhemên dîrokî çandî zimanı al ol komek rengin zane millet bûn ne tiştekî hêsaniyê lê mixabin em pir tiştî de hîn par û parçe ne di gelek şad em parçe ne zane ne tenê ji derve îdeolojî derve hatin ji me re ne iştin em nav xwe de çê bikin me lê me çêbûn şêxên me seyidên me filanê me bîvanê em perçebûne Alawî Sunîne Ezdîne lê nizanim Mazdeîne Zerdeştîne Kakeîne wîsan par û parçe bûne tiştek heye em haydar nebûne ev jî welat Kurdistan Kurdistan warekî şarezeya dünyayê çêkirî dayê kesek viya bixwîne dizanin dibînin zane şahrezayî ji Kurdistanê derketî Mezopotamya ku dere Dicle û Ferat Dicle û Ferat ku din ji axa Kurdistanê derdikevin em milletê xudanê Mezopotamya Anatolya em milletê xudanê şahrezaya kevne 10,000 sal boş divê rewşê keve boş divê halî keve wana hemû tê bîra me ez xemgîn dibim dêşim İcali ser vê bingehê vê dünyayê her kesê wer vê dünyayê hêjayê şivan li ser vê bingehê Cenab-ı Hewa got Cenab-ı Hewa got hunermendên niha rêya xewenda kiriye yani ew hestên niştîman perweriyên ku di hunermendekê wekî Cenab-ı Hewa dabû di nav hunermendên niha da pir bi kêmî dihête dîtin hunermend çawa dikarin serkeftin êş û meynetî derd û belayên bi serê milletê xwe hatîn bi hunera xwe bi cîhanê bidene naskirin çawa dikarin hestên niştîmanî di nav nifşên nû da peyda bikin divê rola wan çi be divê çi bikin rola hunermet zor girîng e pir kes nahesibînin mêzek di feodalîzmê de tey ser axa û bego şêx û filan û bîvan û pir stran tê gotin dengekî pir xweş ê Arifê Cizîrî rehma Xwedê li wan be Hesenî Cizîrî Tewfîq
حسن زیرک، محمد ماملی، شاکرو، یعنی همون هنرمند کرد جدا حریم کردستانی، همون زمانی کردی پرفکت سترانه، گلک دلال انسانه، گلک باشن بلم کیم هنه کاجوان سر نتوی و ولات و ملت و کردستانی گوتنه ندیتینه بکد روشک فوضالی در رابونه يعني روشة فودالي رين نداي وانا مثلا الشيخ لركا رابونه الشيخ خور دعاء كرن بارس كرن مال برشي بري شيخ را هندي كردستاني بس انا برن مريدا برف كرن برنج جميري خور النظام كي برف كرن برنج سيدي خور يعني ايرو ام بحث بكن اجاي شبان ايرو دبي هنرمند شبكه فرنسا تمام جانم اجوید بیشم اما فرانسا دگاری پیشن دولتا نتویل فرانسا چه بوی فکر رامان جان ژاک روسو مونتسکیو یکی جه دولتا سروکتی یکی جه گوتی دولتا کنفسیونل وصل اوروپا دولت الدنیای چه بونه دولت نتویل رنگ وان و رتم و فیگورال وان گشتی حمود دنیای هر کسی دولت چکریه نتوکاری فودالیزم چویه در بیشم امپراتوری چویه نتوکاری دشته از بیشم هر کسی فهم نکن نتوکاری کردکی باشور کردکی روجلات کردکی روجاوا کردکی باکور هر هیله کرد گرگ نتوید بفکرن ایدی دور شیخاو ملاي كرساي دردك هم روجي إني خطبة ده حزار قوتني بكفالة دكن ببور يعني حزار قوتني بكفالة في ملتي تخافين مانيبولاسيون هذاك مانيبولاسيون هذا راستيش يعني نابيج ملتي ما دنا خدي أخا خبة دنا تشتكي كس قدري تناقر نحجستان كتير تدقري نحجستان دقري نيد دقري راسته قدري في ولاتي دقري هر سرگورا بارزانی بهفته سپاس دکن بارزانی تروح قدامه نتوی خبات و خدمتك شانی مدا تاریخ قدامه هر سرگورا قاضی محمد بیجه تسری خداش بو ولاتی ما هر سرگورا سید رضا بیجه تسری خداش بو خدمتك في ولاتی في گلی وانا ام في ملتي فير کرن بدن ملاي ما بحثابات شنا بکن ملت اینا خودی ولات خوب چوی وندا بیت چوری 24 دولت عربا هنی چه کرده هیه هنرمند گری بحثابی چتی بکن خودی ریوان واسطه هجای شما رتوی هنرمند یا هنرمند زانی هنرمند زمان پیش دخه هست مروف بلندکه هیویا بلندکه قوتی دید ملت مورال بلندکه جناب یک مسئول فیواری جناب یک نیچیروان شو ساکک مسئول راستی دست وان خوش يعني إدارة وارد پر مودرن هي شو هنرمند يخو هنر يخو شي حز دكن بيجي بلا هنر تي كب ما نبسن بيجي بلا تي كب رنگ كي نتواخو كيش بو نتوي خدمت دكن بحثوان بكن رازه اج بحثوان دكن شبا نتوا كارج بركو نتوا كرد بگيه همو پاره كردستاني باكور باشور روجلات روجاوا املتكي مزنن 24 دولت عربه هنه 3 مليون فلسطيني هر کس به دگری شما او جناب الدولت کیش بو کردا گریای 6 مليون کردایی دشکی کرداتونه ام هنرمند کرد گرک بقیرن به همو زمانا بسترین چه زمانا دزانه انگلیزی بسترین فرانسی بسترین ترکی بسترین عربی بسترین بلهم هست نتویا کرد و کردستانی دناف دهبه نجبو تنه نانی خواه مروی خورد جیرو تیگه هشتی نان پیدا کنم نه پروبلمه مروف شرف خو حاجت خو مروانتی خو کلتور خو زمان خو انسانیت خو برای هر چی مروف دو پاریزه ناف ترکا ده بو من اوکی آگر لخو کر مکراسه کی آگر لخو کر حبس ابو زندان ابو کشتن ابو ترکا جار هی گرتن دکم بفت ساندانا من تبو keseceğiz ulan bu keseceğiz seni boğazını keseceğiz yani ne insanın ya leve dünyayı çi insan bir çi rengi bir gerek kadar vergirtin em kadri wan digirin em reza wan digirin ev reza menagirin dibe illa huni be guartum vakme bibin ya tu be Türk ya tu kabij ya tu be Arap ya tu kabij ya tu be falan insan vak خوب باشن کرد بریا هر تشتی چه دبه
Sünni dibe, Alavi dibe, Ezdi dibe, Mazdayi dibe, işte Zerdüşti dibe, Ezraî dibe, çi rengî dibe, gerek peşya beriya herkesi gava dibe Xweda wer xweza Kurdistan serî her tiştî be. Ve gavê ruhê netewîşên dibe çê dibe Kurd milletek 6 milyonê kes dikan Kurda bîne xwar. Kes indişê bîne xwar. Nayê xwar. Kes nikar 6 milyon insan ji 20 milyon ra bi kes nikavî bîne xwar. Hepê xwe ye, mafê xwe ye. Rêza berbantiye bigirin. Ya. Selam canê. Canê. Hêjayê şivan. Keremke. Nifşê nû dibe ku mesela hestên netewatî heta radekê li dafwan lawaz bin û sedemên wê jî hene gelek ji wan sedeman siyasî ne wisa hatiye çêkirin mixabin. Lê ez tiştekî bêjim. Mesela gelek cara dayika min ev tiştek gotiye gava hunermend şivan perwer strand gotin wê wextê da gava pêşmerge li çiyabûn şoraş dikir kasetên hunermend şivan perwer qedexe bûn li ser dema rejêma Bees. Êdî ew serbazên wan mal bi mal digeriyan heta ku her mala kaseteke şivan perwer têda ba xwedanê wê malê eşkence dida gelek cara zîndan dikir. Ecadaykan bêjît gava ku geriyan di mihela me da kaseteke hunermend şivan perwer di mala me da bû. Esra bûm min bin hedîqa malê ve şart. Heta ku hêzên emnî çûn şinî min îna dana ser wî wextî te strana we hatin pêşmergê me got. Strana we hatin pêşmergê me berî nû kejî min behs kir berê bi dehan gencên Kurd da çiya bû bergêrîkirinê ji şeref û keramet û axa Kurdistanê. Moraleke zêde bi pêşmerga da ku wî wextî pêşmergeyî bû ax û wetanî şart kir. Ne bû para şart kir. Aya nûke hunermend şivan perwer dişê bi heman ruhyeta cara kupleyeka biçîk ya strana we hatin pêşmergê me bêjît? Çavê mi? Min ne tenê ew gotî min gelek stran gelek stran lê me ew bi mînakîna mînak. Jiyana pêşmerge çirin gelek min gotin mezel min gotin çiya bi berf û dumane hey pêşmergê me di nav dane wisa min pêşmerge pêşmerge çavê me pêşmerge dilê me pêşmerge wisa gotî pêşmergeyî heta hebin em dijîn azad niştiman azad dikin ji xwîn mijîn navxwendiye serebêjim vêdawiyê nebêjin tirsoneke dibîn dijmineyeke hawir tor tev neyarin pêşmerge me pêşmerge can fidayê welatim xizmetkarê civatim ez her dem li xizmetim pêşmerge me pêşmerge wahatin pêşmergê me şalu şapıkıl bejnavan evên ronya çavê me gulê sor bidin deswan ya ji pêşmergê xwe hez bikin evin êjiyana me di parêze zehmetê dikişînin zar û zêçê wan di destê dijmin de dibînin gelekî carî ma beleqe hêsib çavê min dikeve yani pir tişt heye ez difikirim nişê xwe bigirim xemgîn dibim zanî ruh û rewanê min ser vî milletî ser welatê min e min tiş derbas kirinê yani evekî min dinema derdê min çawa milletê Kurd bigî heqê xwe ez ji rokê werim welatê xwe navgelê xwe de bistirêm ez hîn neçûm bi Rohilat hîn neçûm bi Bakur hîn neçûm bi Rojava em hesretin milletê xwe re ne guneh e tu hunermendê milletekî bû bêhezkirî hêla milletê xwe de tu nikaribe neşê biçî milletê xwe re bistirê ne guneh e divêm biçim Kirmanşarê biçim Mehabadê ez biçim Sêwazê ez biçim Mereşê biçim Amedê ez biçim Efrînê Kobanê Kamışlokê ez biçim Şamê ez biçim Tehranê bila Faris jî Ereb jî Tirk jî bibînin em ne dijminê wan in İnsan dostê hev be millet nebin dost bi hev re wê hev de bikujin hev de biqelînin xira bikin ew her xira dikin hev bombe dikin her be dikujin bi viya em naqedin nav vê gavê Kurd ji pir milletî bêtir bûne baş Tirk wê çi bikin her roj dibêjin em Tirk ji mara me kêm dibe Kurd zêde bûn rastî Tirkiye sedî
شیستی ترکیه بوی گنج کرده باشه از پرسکی جداتر جوه مسئله بکم لبرا چاره انسانی هجای شوان از پرسکی جداتر جوه مسئله بکم لی هر گره دای مسئله کرده مسئله پروسه آشتیه مسئله چکدانانا پککیه باشه هجای شوان پروار وکی هنرمنده که کرد باکور کردستانه جدایک بوی لی هنرمنده که کرد هر چهار پارچین کردستانه و کردن همو جیهانه شوان پروار آماده بچیتا امرالیه دگل عبدالله اوجلان ریبر زندان کریه پککه کام ببیتن اگر بچی امرالیه ده چه بیجی اوجلان البته اوجلان لگوره شرط خزانه بنا خود گشتنا خو خدمت کری و کس قاسی اوجلان زندان ده نما یعنی 25 ساله زندان ده بو هنج زندانیه زانه از نکانم گوتنه که نگاتیو نخوشیه او جبو برزو جلان ببیجم و کبنی ده حواله کی من عینی وقتی ما بهبره دست پیک راستی وجه هو قاس کر زانه لی مروف دیپلوماسی دکه مروف سیاست دکه ریرچا سیاست بزانه بن yani Türk hinci Kurdistan'ı xira dikin, hinci kesa zindan dikin, hinci kesa dukuşun, yani gelek xirabiye dikin. Öcalancı de fikri xuda divê hew qas şer bû, hew qas tişthat xirab kirin û têk çû ew bû, bila aştiyak çêbibe. Tu yê çi bêjiyewî gavat te çû tewî dît. Peyamê te ji bo Öcalan çi ye hêjayê Gel Cenab-ı Hak erê از لگل جناب که مسعود چه ام چون او بخوام حوالی پکه که خو عاجز بون حتی گوتن خاین نزد چی میگه لا چمام خاین یا دوین آشتی دوستی باشی چه به کسی نکوش هونجی نین کشتن ایدیش زرار نبینن برده ویده لی او ویده می او بر وکرنا هنگی تک برن ویگا و یک نو وبویه زانه از اجالان ببینم از البته رزام جره yani لازم بيجم حتى دستتي سر خبره كردستاني بباريزه بقى حق خواهي ملتي كرد حق خواهي سر بخوا ببه ولا تك از بفكري دمه ولا تك سر بخوا نبه نكان ديروك زمان وادب وآل اولا خو بباريزه نممكنه زارش بروي كيجي كردش بيدي بياخو بسر خبره كردستاني هي از وصاد فكرم بله هر کسی گوره رنگ خو آوای خود مشن که فوان انک به اتونومی انک دوی فدراسیون انک دوی فلان بیبان سیاست هر کس خوبنا کردستان انتخابه بله سیاسی جغرافی تشتن هفت ناگرن لگورویش مروف سیاست بکه بری و هاوی ادجی سیاست کسی نکارم با خافم هر کس لگور روشا خو شرط خو و دیپلماسیا خو دا خافنو برياري تشتاددن يعني از هنرمندك ملتي كردم نافين بيجن ولا افتش نباش يا بيا خراب يا فلان يعني هي وصا سياسات دكن دنجي مش سرزاري خد برن بله دنجي مش هيلا خد برن ثاني بله مثلا برجاريد بشوان بارزاني شوان بارتيه مروي كيتي تي سر مردار باسو مرحبا المناكل الله الله شو يا وجي سوني مالي فرخوان ناكمس اجای شوان اری بارزانی شوان اری یا کان دلیتش حرکت رج کسی که بخوازه تو حزبك نورمال بیا لیتو ندجمنه یدیه پکه که جیه منه یکی تی جیه منه یم کن وانال دری خوب بگرن گرگ نک دجمنات یا مبهره چیه ببه خرابه بیا اجای شوان دنگی مستر زارو که خو نبرن کم زیده اجاني كيم زيدا از جهيسن هوا فام دكم ازانم قالك لان سياسي دليوا ايشاندنا هون قالك بريندار كرنا تمام لقت مورال هوا نشكستيا هجي هين كردو كردستانينا هجي جبو كردو كردستان دقيرن سترانا دبيجن هجي هوارا يقرتنت كان اف مورالاتا اف هيزاتا بردوامياتا جچه هيزو سرچاوي دگريت باش وقتا و هیچ تکی زور گرینگ بیشن زور گرینگ باشه دورا ناپلیون بوناپارت امپراتوری مزند که بوناپارت فرانسا زانن امپراتوری که مزن همو اروپا بن دستی خو حتی دش روسیا و حتی
دچ ستالینگراد دچ يعني بلم فريدريك بروسيا هي دهرويجي فريدريك دبيجي بونابرت تبرتشت كرن الدنيا دا باللنجي خو بلم من لشكرك وصاهيه هاجر تو ور شر مبكى ازيتا لشكرت الدقدينم تلتا خواسي بريكم قرت دريبه بخون بونابرت به هي تركيا ده هر الشر ويدك بالراس تيجي وصادبه خلق فريدريك بروسيا دبرسي ياو تشكر تبونابرت قداند والله دبيجي مش كفر بوفيا تبي از جديروك فير بومه مثلا داروشي سياي بيرسيا الكسندر جريت بينه زمان عيني وصانت زانه ايجا تجي ديروك برتشتا فير دبه تو نخوينه سري لينه ده يعني نه مثلا تنبوري تي ليخم بستريم كارك سياست زانبم ديروك زانبم فلسفه زانبم نيتشه چي گوتيه دیدرود چی گوتیه مونتسکیو چی گوتیه یا جی سپینوزا چی گوتیه یا امزا فلان بران سیاسی dünyayı çavate guertin kapitalizm çi burjuva çi Marx çi çaniye Hegel çaniye ya jî bêjim Sezar çikirî çaniye Firavundan çikirine dîroka İslamê çawa bûye dîroka Hristiyaniyê çawa bûye yani em insanê xwendeniş gundatin me jî em jî çûn zankoya üniversita me jî gelekî xwend û meraqa min ez biçim welatekî dünyayê pêşin ez bêm kultura wî milletî coğrafya wî milletî dîroka wan evê wan çawan e wana hemû gerek bide hev mirov kombînasyonekê zanebûnê mezin ba mirova çê bibe da tu kanebe peyamê başî bide kanebe stranê başî çê bike eve girîng e yani ji ber wê yekê jî yani mesele stran ne tenê yani tê şina bipesin û leqleq û bêjî filan carê derekê rûdûnek ji mirdivê ka stranekê bê ez bêm ya tu ji vir rabî ya ez rabim tu bê rêziya min digire min guhdarî bike ez tiştê girîng ji te re bêjim zane ez ji te re felsefê bêjim ji te re dîroka bêjim ji te re tiştê siyaset bêjim çi rabî mir tu kî yaw hadi me jiyê xwe feodaliyê kaç bir ram bêje axa kî dike zane ez nefret dikim ji axa û seyîda û mîra û pîra vana kevnarin kevnin vana milletê Kurd parçe kirine bi hundir de Kurdistan wisa bu aşîr aşîretî feodalizm nav dewlet dewlet bi netewekkarî çê dike şivan bêjî Fransa dewletê spêkir aşîrî qedan بله جناب یا دخوازه بیجه هنرمندین وی سردمه تن استران گوتن نگرکه دوی که هن دیروکا خو بزانن دوی که هن سیستمین جداین لوی دنیای فهم بکن دجمن خو فهم بکن دوست خو فهم بکن حتی که بکربن به هنر خو مورال بدن ناو و نافبانگ ملت خو بدن جیهانه به زمان جدا استرانا بیجن افهمو پیامین هوای جدل بون از گلک سپاسیاتت کم هجای شوان پرور هنرمند مازن کرج پاریس ما تو گلک ماندی کری ما تو گلک واسطان دی قصور ننیره نرجال مصاب توزان دو تشتی عربی پر خراب هنه یک یه مبالغه یک یه مانیپولاسیون یعنی مبالغه مزن دکن بله انسان و خدا دادن با هف انسان خدا دادن با هف زانه وصا بوی خو مزن بکن شخور چه دکن زانه و یه هلا مانیپولاسیون دره و حیله اما گیشتی کردایشی کرد حتی خوشبه روشه خلاص نکن نکانه ورد سر هف اکو پارچه پارچه نه فارس همو گوتن هگرم همو نشعابن امریکایی کتیا خود چکن ترک دیوه همو نسنابن امریکایی کتیا خود چکن میزه ام چخوا پارچه نه ایمه ازدی مسلمان هف دخن علاوی سنیل هف ددن ادوید هف ددن bu ola ya ol işte ki dine hestiyariya ki eva xoza u xoda fikre ki ramane ki baba siyaset işki dine da ol ekir siyaset ev oldu bir siyaset ve ki İslam kırına ba siyaset ena bir İslam siyaset ka İran Afganistan Arabistan ama bu İslam siyaset dikin az galak spasiyatet İslam siyaset dikin oldu tekirna ba siyaset oldu bir siyaset ne oleydi
زانش بروی کیجی خود جناب سرک مسعود بارزانی جی پیشتر چندین جاران گوتیا ام جبو منفعت خو یه سیاسی قط آینه بکار ناینن از باورم اف پیامجی زلال جبویا بوان کسین که جبو منفعت خوی سیاسی برجواندین خو آین اسلام بکار اینانه ایدی گلک سپاسیاتات کم هجای شوان پرور هنرمند مازن کرد جو پاریس دنیا اکسپاس و تو هر هبی سلافوريزي ما جبوي تماشوانا خلق مي دلال وخلق مي دلال سلافوريز بو خباتو خزبتا و دستي وخوش كردستان 24 خزبتك باش تك و سلافوريزي ما بو هرچی کسی ما گهدار دبن از باورم مدلی کسی نیشان تشتی گرینگم دا خافم براسي از تجاری هایا مجمن هيا چد بيجم يعني هنا كان خوعات دلي قالك خوش كريا تام سر دبي راس قوتيه اري او بيوستي مش خلكي خو حزدكن ام مسلماني خوش حزدكي اس دي خوش حزدكن زردشتي خوش حزدكن مالديه خوشي ام حميه حزدكن تاني بلا شري هفنكن سر كردستاني ببنيك روحيتك نتوي بقرن املتكن املتكن جشنگاري بقري حتى مهابادي وكرمانشاني وسننداجي وسيوازي ومراشي وعفريني وكوباني كابشلوك ملتك مزنن مولاتكي پر دلال بنگاش رزايا هي ام قيمتي زانبر وسا قيمتها مروبات شي دبه مالتا باجانم سرچاوم